Ojende mawuok e kachung' bura mar Roysambu e kaunti ma Nairobi onyisi mondo los girube mabiro miyo gi thuolo mar yudo omenda kokalo e aguch uwezo ma sirikal chiwo. Ma kwayo mogol kod jaod bura mar Roysambu Augustine Kamande koywak ni mana kwan matin mag ojende mawuok e sub-county no emosendikore e grube ma kawo omenda ma kamago. Koloso gi Dhurai 44 omedo ni kuom girube malo 20 mana grube 2 kende ema ochopo chik mar yudo omenda ma kamago, konyiso gi mondo mi gine ni giluwo chike makare mondo mi giyud omenda gi okony ngimagi. Hiyo pesa imetusaidia, tumetoka 100 tukaenda 200, hiyo tumequalify tukakuwa na 400 na tutaendelea hata kulipa. Grupu yetu iko na umoja sana, kwa sababu hata ile tulipatiwa tulilipa na 8 months. Kwa hivyo nawauliza tuweke hiyo bidii, tuendelee hivyo hivyo, at least tupate ingine na tulipe hivyo hivyo ili wengine wapate. Sisi tulianza as a group, tulijiunga mbele by the way. Hiyo tulianza tukatoa pesa from the start. Tukatoa pesa na tukaweka nguruwe, tukaona nguruwe haitusaidie. Tukaenda huko kwa Wales, nayo tukaona wastage of money. Then saa ile tulipewa sasa pesa ya uwezo, hiyo tukagawanya na tukaiweka for table banking. Na table banking imetusaidia sana. Zile grupu nimeona tumepea hapa leo hiyo mkopo, kwa upande wa wanayuthi ni grupu 2 peke yake. Grupu 2 peke yake katika constituency mzima, wacha niseme ni wachache sana. Ningependa kuencourage na kushawishi vijana muende mujiform groups kwa wingi, na mkikuja katika hii ofisi mtapewa mkopo, kulipa, kurudisha, kupewa tena, kuendelea namna hiyo. Kwa hivyo wanaweza kujikuza kibiashara kwa sababu ya kufanya biashara dogo dogo.